abasha. Amen bazalwane. U-Opa ngilandela amagama ngithi wamanga wamkhisa unyunyezana wahamba. Inkosi yomsayibusile. But uRuth wanamathela. Amen bazalwane. Leyo ikutshelani bathandekayo? Ikutshela ukuthi kunabazalwane, kunama-teenagers, umuntu akhule la ebandleni. Athi masakhulile bese uyazibona ukuthi ngathi angisekho right, angisafithi. Bese uqabuza ukukholwa uyaphuma. Inkosi yomsayibusile. Bese kuba nalolu hlobo lelubambelelako. Amen bazalwane. But ngakule point bathandekayo ukuthi thina njengabantu abasha akumelanga sibe ngabo Oprah. Inkosi yomsayibusile. Amen. Awukuyekela ukukholwa no matter how situation are you in. Noma ngabe imaphi ama-challenges odibana nayo, awukuyekeli ukukholwa. Don't give up in life ngenkolo yakho. Inkosi yomsayibusise. Ukukholwa kwakho impilo yakho. Awukuyekeli ukukholwa. Inkosi yomsayibusise. U-Oprah bathandekayo, isizathu esamenza ukuthi akhise umamezala wakhe ahlukane naye yingoba wabona ukuthi angeke asayithola lento bekayifuna ngoba bayeni babo both side bese bashonile. Wabona ukuthi ngcono ahambe. But ngiyamthanda uRuth bathandekayo ukuthi wanamathela. Nginamagama namhlanje ma-teenagers abantu abasha ukuthi ake ninamathele kuNkulunkulu. Inkosi yomsayibusise. Amen. Ningakuyekeli ukukholwa. Akunandaba noma umngani wakho bawukhuluma naye izolo ukuyekelile ukukholwa. Ake yena ngu-Oprah. Ake ube nguRuth wakulesikhathi. Inkosi yomsayibusise. Hayi ukuthi ama-challenges angeke aze abe khona. And abantu abasha isikhathi esiningi iyodwa im-challenge yakhona. Ngapha bafuna laba bafuna ngapha. Inkosi yomsayibusise. Ngapha kangwane bancane ke laba. Basangakabi khona. Basangakabi laba. Inkosi yomsayibusise. Okusho ukuthi ngapha bafuna ngala bafuna. Ithani sinye nje sono, sinye nje. Ungaze ufike esikhogweni nesono sinye nje. Inkosi yomsayibusise. Ngekuthi ngihluleke nje ubhekisa amehlo kuNkulunkulu, uhluleke ukugijima ngokubebezela wabheka uNkulunkulu. Ngenxa nje yesono sinye nje. Inkosi yomsayibusise. Mase usitholile ke bese kwenzakalani? Ishilo uMC wathi mase ubuya sengibuya sengibaneni. Anginandaba ukuthi ngibuya noma ngi50 noma ngani. Uba ukhoma ngelinye ilanga wakhuluma ukuthi wathi kuhlubuka kunene, abanye bahlubuka babuye nendoda, abanye bahlubuka babuye nabafazi, abanye bazalwane. Asikuhlubuka ukukholwa, asikuyeke ukukholwa. Ma-teenagers siyakholwa, siyasindiswa, awulandela abazali. Inkosi yomsayibusise. Akusisonto lasekhaya le. Jesu ufika ngaphakathi kwakho enhlizweni, afike enze umsebenzi enhlizweni yakho. Uma ngabe awukakholwa, ncela uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngifuna wena wedwa, ngifuna ubuso bakho. Inkosi yomsayibusise. Ngize Nkosi ngifuna wena wedwa. Azikho izinto eziningi engizifunako, but ngifuna wena wedwa. Mase sawukhona bathandekayo unamathele uNkulunkulu. Uyahlala bazalwane. Uhlale njengesitofu semalahle. Angake ngibone isitofu semalahle simuva ekhishini. Akuhlale khona umhlanje njengesitofu semalahle. Bese inkuni. Lesibasa lesinentuthu. Asimuva lesinashimela. Uyomqala phishemela umbhoboze phezulu emathayileni. Usimuve isitofu. Akuhlale ekholweni. Uhlale abantu baze benyane. Uhlale ekholweni, ungahlali ebandleni. Hlala kuJesu. Noma uhlale eJesu kuNkulunkulu uzondle nezwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uhambe nabantu baze babone ukuthi uhambiswa kwakhe. Inkosi yomsayibusise. Haleluya. Impilo yakho bathandekayo ayigcinanga emlonyeni, but ila ekhambeni ukuthi hamba ubonakalise ukuthi ngiyakholwa, ungafakazanga, ungashongo lutho, but phila impilo. Ayikho into engicika njengomuntu okhuluma into engayiphili. Uyangicika umuntu okhuluma into engayiphili.
lo muntu uphila i-double life muslo enkonzweni ungulo ekhaya ungulo ayikho into engicika njengami thina nani siyathandana yabona i-one izasihlukanisa ukuthi uphila i-double life cha lapho ngeke sizwane impela phela inkosi yomsayini usizi Amen. either mina ngisiqoqe ngaphila i-double life nawe usiqoqe singaphila i-double life sihambe sonke inkosi yomsayini usizi bantwana bayizela bathandana baseGibhithe baphuma bonke nabantwana babo akekho bathandekayo umzali ophilile engqondweni ofuna ukuthi umntwana wakhe angafiki ekholweni angafiki kuJesu inkosi yomsayini busisi lithi noma ufa ke le funeral phansi bekhulunywa ngayizolo la uthi ufa ube wazi ukuthi impilo yami mangifa la mangicima la ngiyombona uJesu inkosi yomsayini busisi ungathi angazi noma ngizambona noma ngeke ngimbone futhi ungathi awazi ngoba uyazazi wena self inkosi yomsayini busisi yabo nje masingaqala la babidlala isithi so wonke umuntu nje uyazazi uyazi ukuthi yini kahle kahle into engangibamba mina inkosi yomsayini busisi ukuthi ngafika ekholweni ngafika iJesu umuntu oziba kahle mangase wamanga kuhleba mangase kuhleba magcuma magcuma inzondo uhlangahlangene inkosi yomsayini busisi abathi basindiswa lengaphandle laba teenagers athole thina lesingama teenagers la silungile baze babangale ukuthi labantwana abahlela ngaka babuyapi hayi ngokugcoka kuphela nenkambo nangempilo inkosi yomsayini busisi phela impilo ebasingile inkosi yomsayini busisi ungenzeki nangelanga elilodwa ilanga mntanami umuhle wenze nangelanga elilodwa one noma i-half day ushuthe isithombe sakho usendele phela inkosi yomsayini busisi nge-WhatsApp anti ama-phone numbers sesinawo siyawa exchange ngoba the day bheka asibuka lesithombe ngalesikhathi inkolo phela abathandekayo iso iqiniswa ngumuntu ngalesikhathi yehlile lenkolo wena umsendele isithombe masibheka iso uyamlimaza kahle kahle wena sowufuletha naye umuntu oqalile kahle kahle nguwe inkosi yomsayini busisi nayo legenda asingabasendeni inkosi yami labosisi abayifundi imithombe zenu sengamane nibanike nje bona abazifundi ithombe zenu sengamane nibaphe nje mahhala enike uzawumakala ngoba ngalesikhathi uthi uyasikhathi usenda ngapha vela sidibithe sentime akusendi kathi idibithe uphinde uzobuhlungu inkosi yomsayini busisi ake siphile nibathandeka ake sibe ngokuthi Ruthi bathi wabambelela bekungasimnandi bekungenakudla bekunema-challenges inkosi yomsayini busisi inkolo yona self ngaphandle kwemjolo nayo yonke into inkolo yona self inema-challenges inkolo idinga umthandazo inkolo idinga ukusimiswa ngokukholwa inkolo yaself idinga ukufundwa izwi lenkosi idinga i-understanding yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kahle kahle ufuna ngenzeni ngoba siphiwo sakho nesakhe angeke sifane amen bathandekayo mangabe bathandekayo ukholwa kumele usazi isiphiwo sakho ukuthi mina uNkulunkulu ungipheni as a teenager yazi ukuthi uNkulunkulu mina ungilethele ini ebandleni azange salethela kushisisa iy'tulo balabashisa iy'tulo balesibhedlela e-casualty bayagula buze-ke la umuntu lokhulako kwezenkonzweni inkosi yomsayini busisi la bathandekayo sizokholwa and makumele sikhole kumele siphile impilo kungcwele impilo ethandeka kuNkulunkulu sibe bokuthi sinamathele inkosi yomsayini busisi masinamathele abathandekayo le ngqondo yethu le iguquliwe yenziwa yaba yintsha akwazi ukuthi izolo bogcoka siketi lesifika la ngaphansi kweyibungu kuyi-bumshot noma sowukholwa ufaka i-bumshot inkosi yomsayini busisi inqondo yakho ayiguqulwanga musweni usafana musinehlanga phila impilo ehlukile nabantu baze babone ukuthi wena uhambisa kwakhe inkosi yomsayini busisi siyabonga abathandekayo MC uzosanda ega amen bazalwane Ikonibana yahlatshwa nemali yabona
Amen. Sesemnanzi mos. Siyabonga. IBhayibheli likhuluma lamagama ukuthi jabulise ngasimakathe. Khona yena utakunika lokufiswa inhliziyo yakhe. Amen. Mawukhula empilweni, mawutalwa nje. Kulakithi. Kule body yakho. Lokuthi vele kube khona into loyifisako empilweni. Amen. Usatalwa nje. Bese kuba khona lokho, nokucala ukuthi buka tinto. Kube khona la kuma feelings wakho ukuthi uyathi phela. Sengikhulile. Ngifisa kuba so. Ngifuna kuhamba indlela yami ihambe la iziyofika uNkulunkulu la kangcinile ifike lapha. Amen. Lento ilandalwe. Amen. But ke konke iBhayibheli ithokothise nasimakathe. Then yena yophumelelisa emaphupha. Amen. So bazalwane siyabonga kakhulu. Ngakade inkosi khulume kahle. Lithi iBhayibheli lona endleba keva. Amen. Kude lo mnye umjovo lesinawo la ndlela ukukholwa ngaphandle kwalo. Amen. Sinjalo nje. Nathi bazalwane ukuthi lenyama le boba Dlamini bayiconza kahle, bayifunze kahle, bayibona ukuthi le yakhiwe ngalama minerals alomhlaba. So vele lokufuna nenyama ngilokhu generatewa kulomhlaba ngoba nayo vele ithathelwe khona. Amen. So kubita ukuthi ube nekukholwa unikele lo mthimba wakho ekukholweni ukuze usuthi okhona kumelana nale. Because kona le nyama le ifuna letinto vele ngoba yona yakudalelwe khona la. Amen. So siyabonga bazalwane. Ngicela nje Nkosi yami just yabona sebaphumile la ni 10 minutes siyahlupha. So asanginiketha baMdlamini nje 10 minutes bazalwane. Khona latani wetha khona naye. Just 10 minutes nje bazalwane singakavali. Uthi naye asajike nje lithe sivivaneni kuze sitokhona kuphila sibantu labasha. Amen. Amazulu atebelona kanti nathi tebelona Amazulu Sanibonani bazalwane egameni lenkosi Jesu. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga bazalwane ngoba thuba nkosi lami ngiyalona amlangeni. Ndawo ngizama ukuthatha nje less than 10 minutes inkosi sayisibusise. Ukuqala bazalwane ngingaqinisekisa nje umuntu omusha ngiyamthanda mina kakhulu. Uphela kwesigaba lengisithandako. Ipace yelibandla isethu abantu labasha. Yabona uma ufuna ukubona libandla lihambele emuva. Khokha abantu labasha.
manje kusigaba lengathi ukuthi mawufuna kusetha ipace elibandla libandla lisebenza ngespeed lesethu lungisa abantu labasha bayekele igaba tonke ulungisa abantu labasha utawubona abantu labasha batawukhona kwenta tinletinengi la ulungise bona futhi lelibandla lisuke liya phambili ngosasibusisa okay bazalwane ngifuna kuthinza la kunasigaba nasi nje kube kufishane angeke ngifunde levesi ngoba nginethakasa ukuthi ngafunda levesi bese ukuthi angitinja kakhulu kini amen bazalwane okay bazalwane siyathi ukuthi kuyasho umlangeni ukuthi la kithi engcondweni wonke umuntu angakhula kube khona ukuthi ngifisa la amen bazalwane kuyindalo lokho so uma ngabe kuyindalo kufuna nesimeko sho ukuthi sifaka umyalo welivi lotawenda ukuthi indalo yakho icontroleke ihambe emiyalweni welivi lakho uNkulunkulu igama lenkosi malibonga kusendalweni bazalwane ukuthi now uyisizwa noma ngabe usengathathi isinqumo sekukhola but ube nako ukuthi ngifisa ukuthi sasambe indvodza lekanje amen nama unganako kosisi usendalweni ukuthi kusasa mina ngifisa kuba ngimangelo kanje so ukuthi noma ngabe singathi thina sifuna ukukhuluma ngabo but le ndalo yona iyakhuluma ngabo la kuwe ukuthi mina ngifise mina ngintaba ngumfati kusasa noma ngamncane kangakanani angaze nje aqale kubona uyasho ukuthi mina ngintaba ngumfati noma ngabe mncane kangakanani ngala kube la lethi sizweni but le ngcondo nale ndalo iyamtshela ukuthi ufuna beyidlozi okay bazalwane ukhona umnumzana okwakhuluma ngendlela ngakhuluma bamnika isihloko ukuthi akasho ukuthi abantu abasha bangayinqoba njani inkantolo cha bazalwane umasho umzalwane yabona wesaba ukuthi ngenteka isekhethe imibide imncume nangakhuluma ngandlela into okhuluma ngayo wathi yena nawuva inkantolo ihlupha thandaza nawuva futhi ihlupha thandaza okay mina nami ngivangela ngithola ngimncane sigaba sebusha ngiyasathi bazalwane yabona inkantolo ayiqedwe ngumthandazo phela inkantolo bazalwane kuyindalo le inkantolo ngenteka ukuthandaza manje ikuhluphe nje uphuma emthandazweni sifunele sinekane i-tip ukuthi uyinqoba njani inkantolo ukuze uqhubeke uphile impilo engcwele ngoba ngeke size siyivale ukuthi inga-operate inkantolo emtimbeni wakho okay bazalwane uthi Pawula ngiyawuganzaya umtimba wakho indlela inkantolo lenqotshwa ngayo bazalwane uzila kudla nangabe nje sengathi 2 days fasting utawuva ukuthi kukhala ukakhaleki kulamala but nje nawuthola tiya break fasting yakho ngetiya nje so yeva ukuthi hayi mali ngathi angisatholi kahle ngathi sengiyeva manje lento seyabuya manje siyaphile lapho siyakhuthathana ukuthi kuze lesigaba sebusha uqhubeke uphile impilo engcwele khona uthanze umthandazo lo mthandazo uyakusitha but lokuzila bona upressa down lenyama lama feelings uthi noma ngabe songva ukuthi hayikhona ngoba kele ukwazi ukuthi kuyakhondwa la kuyakhondwa le khathi lenkantolo seyisesigabeni sekuthi seyize yakwehlula bayajayiva la ngambili bashona le wena uyaphazamisekile ngoba vele so le nkantolo seyithethe over yakubuza but uma utawuthi wena mina ngifuni ingibuse inyama lelibika lekuthi ngathi ngabe khona umuntu engilala naye lisho ukuthi kusasibhoda wena ufuna ulale nankosikazi wakho so lokho ngifuna ukuphesa ngalokuthi mawuva lemizwa ngathi iya utinike isikhathi sakho sekuthandaza ngalesikhathi uthandaza bazalwane usuke uqinisa ubudlane bakho naNkulunkulu lekhathi uzila usuke ugcina lemizwa inkosi emsesibusisi so ngabona uDonzana wesaba lokuthi yathi ufuna vele ngathi ngasho lokusevesini ukuthi abakuthandaza asithandazeni bazalwane mina ngiyakwazi ukuzila 7 days umzile hoyi lekhathi uyabu 40 okay nelanga lekuqala hoyi usuke lemizwa isasho ukuthi lesibili yabona lesithathu uzothi mawakhuphuka entsabeni noma nje mhlawumbe awuthandaza entsabeni ube ukuthi hayi right ke manje sengiyakholwa manje noma kuthandaza futhi uthandaza mbamba futhi uyeke uthethandazela
4 5 6 lesi 7 nathi nje ngiyabreak angaqala kulapheka lamalunga ukuthi uve ngazi ukuthi ayacela ngazi ukuthi awuse-right nakuqala nje ukuthi nawe insizwa ngophela thina insizwa inkaloko yesizwe ivakala ukuthi insizwa kuvuke la insizwa ngakhona dathi nje mawufela kudla ubuye umntu bakube right uve ukuthi ayikhona siyathathela futhi so angeke sihlala uzilile every day but sisho ukuthi ugatha ngalesikhathi ngathi kufuna ukukuphazamisa ubele uzilile ingosi yami sayisibusisa Hallelujah. siyakhuthaza nabazalwane impilo kungcwele iphileka kahle kakhulu mawumusha because mawufuna kuzila nami uyazila nawufuna ukuthandaza nami uyathandaza kanti mina before ngizile ngithandaza phela ngikhuluma namayidlamini make kulamalanga kuleli viki leli kunemthando ngifuna ngubani ngendlela mhlawumbe minesifiso kambe sithi funa ngiqale kusasa but make dlamini angaboni ukuthi funa ngiqale kusasa but wena anytime nova usithandaza vele wenze njalo bazalwane siyakhuthaza ngosami ukuthi sibantu abasha asimiseleni ekukholweni livla uNkulunkulu lithi ngiyothulela moya wami ukuthi wenyama yonke asisibuke le verse lelo sothi nje mawuphuma la uthi le verse lelo ngafezeke lithi lesizothi wena njani Siyabona imibono bese lithi futhi asibhebhele labathala bekhona labashabene njani asasibambe lesikhathi nawe nje sothi ngifuna ukukholwa ngikholwa lesigaba sokuthi mina ngifuna ukuthi prophet esigodini lakhona khona divele nami bazana yathi uthi mina uNkulunkulu wangibidaba engifunda form 4 ngaqala mina ukuphila impilo yokuba ngumfundisi nga form 4 ngisho bothishela bami bayangathi ukuthi mina angiphile impilo yokuba ngumfundisi from there la ngitshela uNkulunkulu ukuthi because bengikholwa into bekhona bazalwane siza bekhona intombi lenkinga lekhona akini beyikhona ngasikhathi sami nani bosisi bekhona bobhuti baba khona bobhuti labo bona ukuthi ubhuti lona shemu kahle shemu kahle mina nje ngiyakhumbula manje bengingekho ngasikhathi sami esikolweni khona sisi besikhola naye ka bekuyi SSF ngesasikhathi bekahle futhi bekamuhle ala ngiphe ngenhliziyo futhi yena bekangithanda yabo so uyaphatshela ke la hamba uyaphatshela esikolweni sithanda sanaye phela vele esikolweni uthi hayi Vincent hayi semangikhutha ke basinabo ka form 5 basala form 5 uthi yiwe bese kuve shumela manje sindakakhala manje uthi wena vele nine naye nagalana nalapho akusho bazayo ukuthi makwendekile wathola lethuba lelo ukuthi ufuna ukukhalimi kabi mina phela ngavela ngaba yilida ngasikhathi uNkulunkulu angibida ngathi mina ngifuna ukukhuluma naye yena muhle ngala vele kusephelele nami ngibona ukuthi yabona ukuthi kuthiwa vele bese usho ukuthi bese angilungisile vele kahle bento umshado vele right akusho ukuthi ngoba sengimtholile ukuthi uthabatha bakhe semehlulile yena bese ngiyamlimala ngasebenzisa lesigaba sami sokuthi mina ngisangivele ngumfundisi mina ngambika sesithi ngiyathi uyakatshela ukuthi wakana mina wakhaya ngathi ngisala wena uyintombile kahle nomzalo kahle umuhle but ngeke ulunge ukuthi thina nawe sisebancane thina siyafunda kodwa into esayo amen bazalwane namhlanje ukuthi angangibona uyangichawula kahle ngathi uhamba nasikoni vele ngosikoni wakhe ngamfozi vele beke kulunga ukuthi ngithathe bazalwane ngizama ukusho bazalwane ukuthi lenkinga lekhona ikhona ngesikhathi sethu lasi sengigcina abazali bami ngesikhathi esincane lasi sengigcina asikhulu imbambe bazalwane uyabona lesigaba sekuthi mase uyinsizwa sofuna ukuthatha ufuna uNkulunkulu umathi uthi uNkulunkulu ukhuluma njani ungafuni imali uNkulunkulu ngalelanga lelo akube manje nje makholwa lenkonzo leyo beyikhona nje uNkulunkulu kwakhona ukukhulumile kuwo wafika wafakazeleka la esigodini nje betendekako akukhulume uNkulunkulu kanjalo nathi bosisi
sikhona sifike lezinga lekuthi uNkulunkulu masimkhona simkhonde ukuthi simade uNkulunkulu ukuthi ukhuluma njani nakulo lokuyayiphazamisa bazalwane siyazama ukuthi njengoba siyayathi inkinga lenibhekane nayo nibosisi ukuthi nifisa lo unofisa nisendalweni ukuthi ngifisa mina ukuthola bhuti lo tangithatha abe invite yami lokho kahle lo kanje ikusendalweni lo siyazama thina ukuthi submit standard senu ngala kubo la kubo on the other side no bhuti siyabathi ukuthi bayafuna ukuthi athi mina ngifisa ukuthola intombi lekholwako uyabona inesimelo esikahle leni ngekho lento leyo ngala siyazama thina ukuthi lokho leni kufuna sikwakhe ukuthi kube khona ngala so ke le nkinga leyo le taba khona egcineni ukuthi ufuna ukuthandaza ukuthi uNkulunkulu mase kufike lesigaba akhulume Inkosi yami sayisibusisa siyabonga bazalwane ngiyabonga Nkosi phela khawula ngigcine la ngiyabonga Siyabonga ke bantu labasha uNkulunkulu emavi ukusihlomisa nje lapha nalapha ukuthi sikhone ukuqhubeka kule ndlela yokukholwa. Amen. Amen. Kuqiniso ukuthi kuletinye izinto vele kufuna kube ne-role model embiwa ukuthi ekholweni ngifuna kufana namakebani ngifuna kufana nababebani sethele nje inangi yakho siyabona nakuthiwa indodeni nakukholwa nje ngapha. Amen. Lokunye lokwenta ukuthi ingqondo yakho ihlale ifocus kuNkulunkulu enkonzweni banini busy bantu labasha. Amen. Enkonzweni athi khona abazalwane bantu labasha nje baya enkonzweni nafika enkonzweni nawe athi uhlala phansi nje akaqali ichorus akafakazi nakuthiwa akafakazi udoswe ngenkani ukuthi hey athi namhla sawucela bobani sebake bafakazi uyibona lento le so nomuntu omusha lento yende kube impilo yakho ukuthi athi enkonzweni angingaphuma enkonzweni kubedele ngikwendile kwavuselela umoya wami kwendiwe nguwe ungagazi ukuthi boba bedlamini bahlabelele uzuthi uvuselele umoya wena. Abe lento lokukhipha busy ngayo nje ukuthi nangifikile nje enkonzweni akube khona noma kunye kubili ngingaphumi nje ngingene nje ngiphume enkonzweni ngiphume nje akube khona lothi nangabe njalo angucala umhlabeleli angifakazi uyabo keep busy enkonzweni lethi wena njalo ukholwa kwakho sawuhlala kula bathi wangena enkonzweni wahlala phansi washaya isikhathi saphuma ungakandi next ngiyibulala impilo yakho. Amen. Utawufa fi thina singakhoni neku-understanda kusikazi lo muntu omusha singambeka ngakuphi nje nangingathiwa sengimnika umsebenzi nje ngingamnika mu bathi singa-understand kube mnyama tu. Amen. Amen. Bese siyamfostela sise awumane uphathe ebuhlelo loba sesemzama nakhona ufile mahloni kwakhona lothoni uphethe ebuhlelo ufile mahloni akakhoni ngisho kuhambisa inyawo uyasaba nje ngawe bantu abasha ayijofu njalo la ekholweni ngilasikhululeke khona
ngilala ufuna ukuthi ivele khona ngila ufuna injabulo yakho ikhiphele khona